إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga umat Islam, malanggungan sin kami aram Islam, alhamdulillah, yari na isabi yung programa na to. Amoy pagpatuntong sa pangadyan, insyaAllah. Waktu ini, amoy na parusukuan si guru na to mulia. Amin gumanap na isabi si pangadyan na to. Waktu ini, insyaAllah. Na salam doa kanyung katantan, amoy ni malok ka mo waktu ini. Permuraan makahampit kita ni si pangadyan. Amin itukbal si guru na to kalasahan. Wairun na rukayin kan Sheikh Abdullah Yasin wal yatafaddal fadilatuhu mashkuran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran ayat hanggang 2. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. النساء آيات هموم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Al-Ahzab ayat kapituan tag-1. Mahuli mga umat Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kamaasan na mo, katay manghuran na mo, usog babae, masuok malayo. Yari na isab kita niyo, kapag baksin mahasot si Tabaraka wa Ta'ala, ang programa si Nidaul Islam, magpatumtum, piatumtumi, antara sin kita niyo. Amalan, di kauli subhanahu wa ta'ala, fadakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Amo ito yung dauton sin kita niyo, maksud sin kita niyo, pangagad hakallam sintuhan na to Rabbul Alamin. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kamumfaatan dakula antara singkita niyo yung mga pakaradyaan ini ya na sin nasabot sin ayat si mahasot si Tabaraka wa ta'ala. In maudu na to amo na ikahalulay sin ummah, pagpaamusin ummah doon pamaugbog niya panggayunggong niya pamando sin Quran iwan sin sunnah an-nabawiyah. In Tuhan na to Rabbul Alamin na mayta hakitab niya mahamuliyah. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surah Al-Hasr ayat 7. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban uno-uno paratong kaniyo ar-rasulu ay sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ati niya uno-uno ibayta niya kaniyo pakhuduhu bawbugin niyo siya kawaan niyo siya wa ma nahakum anhu
Iwan uno-uno isab. Yang langan niya kaniyo ay piyanglangan si Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniyo pantaho ay tinggalin niyo, anibin niyo, iban layuin niyo. Iban parman pa si mahasot si Tabaraka wa Ta'ala ang kitab niya mulia, lakad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala benar tuun yaon na kaniyo in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ayat ini tumurun ha mga kasahabatan ridwanullahi alaihim ajmain dana in ummah in kita niyo lamod na in kita niyo afarman sin Allah ta'ala lakad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah yaon na kaniyo in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam via turun sin Allah Ta'ala maun kaniyo supaya mahinang niyo siya suntuan sa rayaw-rayaw, singuran niyo sa rayaw-rayaw hapag ibadat niyo, muamalat niyo, pagdunya niyo, pag-ahirat niyo, pamarinta niyo ay katanet disulagan sin umma sin Islam, papamili sin ummat sin Islam, pa-society niya, pakauman niya, pakatiloagan niya, iyaon na insuntuan niyo in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liman kana doon hahisyu-siyu yung kaaunan niya in siya naghulat-hulat pagbak niya in karayawan in surga tiyaga makanya sin Allah subhanahu wa ta'ala iban naghulat-hulat siya in yaon tiyataga makanya sin Allah ta'ala adlaw akhirat in kasanyangan niya ha adlaw susum. Iban parman sin Allah subhanahu wa ta'ala apasalan sin Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in tuti'uhu tahtadu. Parman sin Allah iban bang niyo bang kamu magtaat kaniya ay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang kamu magtaat kaniya tanto kahidayatan kamu sila Allah subhanahu wa ta'ala, panduan kamu sila Allah subhanahu wa ta'ala. In mga kaayat-ayatan mulia ini tiyasawa kato niyo sin Tuhan tabaraka wa ta'ala, sin Rabbul Izzati tabaraka wa ta'ala piyatarang tiyasawa kato kunal to din ipon apabila siya mabaya al-falah, kasanyangan, kalappasan, successful siya ha dunya ini, pidunya wal akhirah, pag dunya niya iban akhirat niya, mabaya siya masanyang, lappas pag dunya niya, pag akhirat niya, payan bagi alay na in patut kaniya, wajib doon kaniya, ay yataassa bir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Suway siya magad sumingod magad hapamando sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suway siya sumingod ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hinangon niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam upihan suntuan hapag tag-ipon pa Allah apag agama Allah subhanahu wa ta'ala kataan kawuhi niya ha dunya ini sibu da perkala pag akhirat pag dunya niya
pag anak asawa niya, muamalat niya, subay siya roon, tatap ha pamando sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iban adapun in tuminggal hasunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tay Quran niya in sunnah sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iban di siya magad sumingod hapamando si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahuwa min ahli nar. Intao yan, bilang siya rin ha mga tao sisiksaon, waliyadzu billah. Bilang siya rin ha mga tao halaw siksa ay afinar ka jahannam, waliyadzu billah. Riwayat hi Bukhari hasahimus ha kitab niya an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man atani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingkatan umatku makasud surga malingkan in di mabaya. Kila ya Rasulullah, naasubo siya si mga sahabat niya, ya Rasulullah, wa may ya'ba ya Rasulullah, hisyo hindi mabaya din ha ummat mo sumud surga. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man atani, hisyo suin magtaat kako, dahala jannah, makasud surga. Wa man asani, iwan hisyo sumulang hasunna ko, pakad aba. Amo ito hindi mabaya, sumud surga. In sunnah si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiya rahmatun lil alamin. Siya na rahmat hakatan alam. Rahmat sin bangsa, rahmat ha bangsa manusia. Rahmat ha makhluk. In sunnah si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lianna Allah azza wa jalla, karena bunatun Allah subhanahu wa ta'ala nagparman doon hanabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha kitab niya mulia. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban bukun piara namo kau ya Rasulullah, wala namo kau piara ya Rasulullah, uno bang uno malingkan ini kau rahmat lil alamin, ay ulong sin Allah Ta'ala ha mga sila bangsa manusia. Amo na yung kita ay makhluk. Amo ito yung piyagpaturunan sin Allah subhanahu wa ta'ala hapanghuna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukon bang uno malingkan ulong kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. In manggayunggong hasunna, mamaubog hasunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunqidu ay kalappasan min upu'i fid dalal. Malappas manusia din ha lappas siya din ha kalungan. Lappasun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala din ha kalungan. Hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada. Hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagbihin ko kaniyo bang niyo bawbugan ini bang niyo bawbugan pagbihin ko kaniyo ini bang niyo siya bawbugan
lan tadillu ba'di abada. Di na kamo malawong hapuas kawapat ko salama. Unuin pigbing kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di na kita malawong bisan wala na impanghu na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab Allah wa sunnati, ay Quran sin Allah Ta'ala iban sin sunnah ko. Ang ito mga umat Islam in pigbing kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in dua farqala. Di na kita niyo salama lama malawong isiw-siw mang lalawong damikyan bang dumatong in waktu zaman biya simbiha o biya baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakauna iftirakul ummah in ummat ini mapulat mabahagi dapat pakapito ang tagto na amoy ni asal piyagbing kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in subay kita ni mamaugbog umingat, umali ang Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala iban hasunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ito matarang kato in Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala in Rasul sallallahu alaihi wasallam mag-certify na kato ha ummat ini sarayaw-rayaw ka ummah sarayaw-rayaw manusia khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sarayaw-rayaw kaniyo ina ama nakura hakauman amuin ingaton ni Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala maubugan niyo sarta ipanghindo niyo sa hakaanakan na ummat niyo. Taraktum fikum amrayn in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnati. Damikyan in sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo ito ni pagbiin niya di taman jaritay Quran kauhi tariha dunya ini suwayat to di tabutasan doon kita ha pamando kakahinang simpangho nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadatan aqidatan wa syariatan yatto doon kita niyo ha liabayan bin kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diha ini benar tuod akkadan Nabi sallallahu alaihi wasallam amuin biakusog sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alat tamassuki suway tuod kita niyo mamagbog manggayonggong hasunna niya inda ukoi firqa bang jumato na kaniyo in pagpulak kanat bang jumato na kaniyo in amo in pagtumpok-tumpok pagkaniya-kaniya sin ummat ini wal ikhtilaf iban jumato na kaniyo in pag khilaf ay hati niya ma-discuss na kamo mag-aro jawab na kamo, magkaniya na kamo, magsulang-siulangin na kamo. Fi hadis Ilbad ibn Sariyata radiyallahu anhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam innahu may ya'isu kunatod hisiu-siu mabuhi abutan niya pa mahawaing pangumulan niya minkum dahin kaniyo ba'di wasin kawapat ko fasayara ikhtilafan katira tanto kakitaan niya ra in pagsulang-sulang pag amuin discuss pagkhilaf sa taon-taon diya na sinji matukato dahil ha puasin kawapat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai pajaman tikmil bihaon iyaon jimatu mattan musdakan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam mattan tuod in baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fa alaikum bisunnati na bang dumatong na kaniyo in bihay ni hal
naghilap na kamo, kaniya-kaniya na kamo, wala na kamo nag-amo, wala na kamo naghambuok, pamaugbog ha Quran iban sunnah, fa'alaykum in unuin wajib hinangon niyo. Habihan na in taod sin tumpukan niyo. Fa'alaykum bisunnati in wajib patut kaniyo manggayunggong kamu hakakahinang hasunna ko. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno pa yung panggayunggungan na to, ulinan na to, sunnah sin Rasul wa sunnati khulafa'ir rashidin, sunnah sin khalifah ar-rashidin, khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin. Isin khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin was din ha panggayunggong na to ha sunnah sin Rasul, doon kita hakakahinang sin khalifah ganti niya ar-rashidin al-mahdiyyin, amunain Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajmain. Addu alaiha in sunnah ko iban sin sunnah sin khulafa ar-rasidin, addu alaiha bin nawajid, kutkutan niyo sin bugang niyo, ay asufaya mahugot biya sin biag misal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in hukot atau lubid bang mo siya kutkuton sa jasin panampal mo ini maluhay siya uno muklas adapun bang yaon siya bugang mo in kumutkot kaniya ati niya mahugot di siya waus-us bisan siya utungon bisan siya hilaon din kay mo ati niya di nila maus-us mahugot in ka kut-kut mo kaniya. Addu alaiha bin nawajid. Iban hadis pasin wa iyakum wa muhdasatil umur. Iban iwuttud kaniyo halli kamo hamahuli adlaw mahuli jaman amna muhdasatil umur ay mga kakahinang bago, kakaradyaan kakahinang bago. Unang kakahinang bago, hati niya, hinang-hinang na si mano siya. Bukod na siya kakahinang sin Rasul, iwan si mga kasahabatan niya, Khulafaur Rashidin, Al-Mahdi. Amo itong pagyanon, muhdasatil umur. Mga kakahinang bago ay, puas na si Rasul, iwan si mga sahabat niya, aw naroon parkala, pialamod si mano siya, hinang-hinang si mano siya, tungod pag ibadat, pag tag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna kulla bidatin dalala. Na, bunar tuod in katan bid'ah. Hadis sin Rasul ay katan kakahinang bago, innovation, hinang-hinang si mano siya, iniyaon kalawgan. Amating pamin kato sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga umat Islam lawi luba ay waktu zaman na to bihaw yari na jimato na laong hisay as-Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah wa sunnatuhu sallallahu alaihi salatu wassalam in sunnah kuno pagyanon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hiya siyana tarikatuhu amunin lawayan dan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lawayan niya kakahinang niya allati yamsi alaiha dan siya sin Rasul amuin doon siya lumabay lawayan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yamsi alaiha aqidatan hati niya tungod akidah khulukan pangaddatan wa amalan kakahinang wa ibadatan wa ghairu dalik iban ibadat hati niya amoy ito nintari kasin Rasul sunnah sin Rasul amuin doon siya lumabay kaniya hati niya parkala akida na to pamarat saya na to pangaddatan na to kakahinang na to ibadat na to iwan pasin lugaing niya nurjimu sunnatahu patattapun na to in
sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay bugan na to din sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laong si Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Wa nas'alu tahakum ilayh at tahakum iban hinangon na to in sunnah sin Rasul ipanghukom na to iban panghukom na to ha ginhabaran na to iban hakauman na to paghukom ising kita niyo in sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yahkumuka fima shajara bainahum hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ito yung farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Surah An-Nisa ayat kanuman tag 5. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, siapahan sin Allah ta'ala hangan sin Tuhan niya, hangan sin Tuhan mo o Muhammad, di siya masampurna in pamarat saya niya, di mabilang in pamarat saya niya pagkahagad niya sahingga ipanghukom niya yuhakkimuka ay ipanghukom nila kau ay in sunnah mo kakahinang mo hagin habaran nila hakauman nila atawa maglilla sila hahukuman mo pima syajara bainahum doon uno-uno na pagbalihan antara nila, uno-uno na pagdiskasan nila antara nila subay sila maun pa sunna magpahukom ha sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Revealon nila in uno wala nila piag-amuhan yaon, doon sila iparipil nila hahukuman si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ha sunna sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa la yajidu mahuli wayron mga bariman wayron kabakan mo kanila fi anfusihim hagin habaran nila harajan di iton hika sigpit hika hunit kanila in maun sila pa hukuman mo ya Muhammad ay pasunna mo pakakahinang mo mimma kadaita sin uno na ipanghukom mo kanila ibaita mo kanila in mga bariman wa yusallimu taslima in sila magmalilla sila atin niya lilla sila uno-uno in hibaita mo kanila. Amo ito yung mga bariman mga umma sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kita sin Allah subhanahu wa ta'ala subay bihat to in kita niyo umma sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ummatini amo in pangahagad na to pamogbog na to hasun na sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ito na bibaita kato sin tabaraka wa ta'ala hasupaya kita niyo di malaw adunya na to ini akhirat na labi luwa pag-akhirat na to na in sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiya sabilun najat in siya dan kalappasan dan siya hikalappas si manusia liman aradallahu najatahu minal khilafat wal bid'ah isiyo mawaya siya lapason siya sin Allah Ta'ala din ha khilaf pag aro jawab pag wala nila piag-amuhan pag hilafan nila pagsaggaan nila iban
Uno, mga kakahinang bago, mga bida. Bang kita mabaya, lapas kita, nasubay kita, lapasun kita sin Allah Ta'ala, then pag khilaf, iban kakahinang bida, bago, nasubay kita ito, magad, sunnah, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang kita mamaya gumawa din kahilap yaon, kakahinang bago yaon, subay kita roon hasunna sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Magbalik kita niyo pasunna sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitaon na to dito in pag paripelan na to sin kakahinang na to ataw pag-aon na wala pinag-amuhan sin kita niyo at tungod sin sibo da akida, ibada, akhlak, sing kita niyo pakaradyaan sing kita dunya akhir. In sunnah sin Rasul walillahi alhamdu. Awon yaon siya mawjudatun. Awon yaon siya masi-masi yaon in kakitab-kitaban sin ahlul ilmi in mga sila tialit nila biatul nila in sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya na sin Sahihul Bukhari iban sin Sahihul Muslim yaunin Sahihul Bukhari labi unom nga gatul labi unom nga iwo hadis damikian in Sahih Muslim labi hangko nga iwo hadis in taod niya iban sunan kitab sunan wal masanid iban kitab masanid iban duga ingfaring kaniya dahin ha amuhin biaktul siya sin ahlul ilmi iban masi reserve siya sin mga ahlul ilmi parihala nila inyetto in sunna na nilay nila in kadis-hadisan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na baktul nila na sulat nila in sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laong hi Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah wa innama wasafu al-khulafa'i bir-rasidin. Unatuod in sifat sin mga khalifa pagyanong rasidin, khulafa'ur rasidin, na mahita sila nganan khulafa bir-rasidin, ganti ay khalifa rasidin. Longhi Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah li'annahum araful haq. In sila kaya ingatan nila yung kasabunalan. Angkan sila kanganan khulafa rasidin. Kaya ingatan nila yung kasabunalan wa qadaw bihi. Iban piyang hukom nila, piyanara nila siya in kasabunalan. Ay tiyayma nila in kasabunalan. Hangkan sila kanganan khulafa ar-rasyidin. Far-rasyid, hatisin rasid, kahidayatan, atau maghidayat, in opposite niya al-gawi. In gawi, pag iyanon, haba sa Arab, ay daruhaka, bulaog, bang haba sa ta. Man arafal haq, hisiyo-siyo kaingatan niya in kasabunalan, wa amala bi khilafi, in hinang niya siyulang niya in kasabunalan. Amo ito in gawi. Wa fi riwayatin, hambuk riwayat, makna al-mahdiyin, hatisin al-mahdiyin, anna Allah yahdihim lil haq. Kunnato ni Allah Ta'ala, piyanduan sila, hidayatan sila, pakasabunalan. Hangkan sila kanganan al-mahdiyin, khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin. Sabab, kunnato ni Allah Ta'ala, hidayatan sila, pakasabunalan. Wala yudilluhum anhu, wala sila liyawong sin Allah Ta'ala din hakasabun nala. Wala yudillu anhum
anhu ay wala yudilluhum anhu ay wala sila liyawng, wala sila nalawng din hakasabon nala. Wal aksamu in ginisan nila, bahagian nila, salasatun. Rashidun, gawun, aw gawin, wadalun. In Rashid, hati ni araful haq, wattaba'ahu. Kaingatan niya yung kasabunalan, sarta iagad niya. Kiagad niya. Amutin Rashid. In gawi, arafahu, kaingatan niya yung kasabunalan, walam yattabi'hu. Wala niya iagad. Wala niya iagad. Kaingatan niya kasabunalan, kaingatan niya sunnah, pailuhan niya. Pailuhan niya. Tabunan niya yung kasabunalan. Amotin tao, pagyanon, gawit na. Opposite sin Rashid. Hangkan sila kanganan, khulafa o ar-rashidin al-mahdiyin. Wadalo ati sindal nalalawng lam ya'rifhu bil kulliyah. Wala niya tud kay ingatan ing kasabunalan katan. Ay wayron pangirab-ngirab niya sing kasabunalan. Yetto dal lawng. Fakullu rasidin intip-tiap rasid pang siya rasid fahuwa muhtadi in siya kaya hidayatan. Kaya panduan. Wa kullu muhtadin hidayatun tamatun. In tiap-tiap ka muhtad kaya hidayatan, hidayat long niya sampurna. Hidayat sampurna. Wa huwa rasyidun in siya tawagun rasid in mga tao. Lianna al-hidayata kana in hidayat innama unnato din siya tatimmu bima'rifatil haq. Masampurna siya hapangingat mo pang mo ingaton in kasabunalan atau kiingatan ni in kasabunalan sarta wal amalu bihi aidan hihinang niya in kasabunalan ay biyaw bukan niya. Amo ito mga umat Islam Beitahi Ibn Rajab al-Hambali tungod sin sipat pagyan niya hantang sipat khulafa ar-rasidiyin al-mahdiyin. Wa qala Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah qauluhu wa sunnatu khulafa ar-rashidin al-mahdiyin. Ini panafsir sin Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah sunnatul khulafa ar-rashidin al-mahdiyin. In khulafa al-khulafa'u jama' sin khalifa. Artinya mga kanakuraan, mga nakura, mga ganti. Wa humul ladina khalafun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iban sila na yatto imanti ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha ummat niya ilman wa amalan ay ha panghati mamayta panghati magpaingat iban hihinang nila wa da'watan wa jihadan at iniaganti na sila si Rasul sallallahu alaihi wasallam magpahati iban huminang iban pagdakwa pagjihad iban wasiyasatan iban pamarinta si Rasul sallallahu alaihi wasallam biya diin amo ito pagyanon ganti sila si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha ummat ini magpaingat mag-educate ha iban ha kakahinan ha pagdakwa ha pagjihad ha pamarinta wa ala ra'sihim khulafa ar-rasidun al-arba'a in puntukan nila nakura nila pag-uhanan nila amuna khulafa ar-rasidin al-arba'a sila na khulafa ar-rasidin amuna sila upat na sabot long his Ibn Utsaimin
Abu Bakar, Omar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum kiyaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala tantuin sila. Amo ito sila ingganti sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kuas sin kawapat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal haqna bihim piyasud kita niyo nila. Piyasud kita niyo nila si mga khulafa ar-rasyidin na sabot ini fi jannatin naim, surgaan naim, akasanyangan sila'y magpasud kato, akasanyangan pasurga sin Allah sila na haula'il khulafa al-arba, sila na ito ganti khalifa upat wa min ba'dihim iwan hisyusunayin puas din kanila min khulafa al-umma din ha mga khalifa sin umma sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladina mga sila khalaqun nabi gimanti ha pag khalifa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ummatihi ha ummat niya amunain kita niyo humul ladina amarana sila na ini sila na ito amoy naraak kita niyo bittiba'i sunnatihim naraak kita niyo magad hasunna hakakahinan nila. Amoy ito mga umat Islam in silahul ummati salahul ummati bitamassuki bita'alimil kitabi was sunnah ang kita mabaya dumayaw in tisulagan na to in kaum in family na to in kauman na to in umma na to doon hapamaugbog suway kita ni mamaugbog hapamando sin Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala iban hapamando sin sunnah sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayaw na to pahil-pahilon in Quran sin Allah in sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban tumtumon na to awal mufassir sin Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang na yung pangho na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga umat Islam amo ini in paghambuukan sin kita tiap umat sin Islam hauno binaybayan in kita niyo ayaw kalufahan in Quran sin Allah sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo ning pagtulong tawanan sin kita niyo paghambuukan sin kita niyo hasupaya dumayaw in ummat na to magbalik niya sin kain ng tagna hasupaya kaubatan in sakit sin ummat tafarrok na to pagpulak kanat na to paghilap na to tatap kita niyo bang aon na paghilapan sin kita niyo magbalik kita niyo pa Quran sin Allah wa sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma ataakum rasulu fahujuhu wa ma nahakum anhu fantahu ya ayyuhalladhina amanu idza tanaja'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war Rasul wa ununo na pagbalihan ni pagdiskasan niyo ibalik niyo kitaan niyo pa kitab sin Allah uning Quran iban pa sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam insyaallah malulay nung matini magbalik in kita niyo ha biya sin pamudji kato pananglit kato sin mahasuci tabaraka wa ta'ala amuna kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah yaduna in pengajian sa dapat patungtong kato taniyong amin mapatut na tutun batukon karena inyadto gaita niya amin lugya to beta si pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapatut na to ulun demikian inyadto kaya tatarang kato si Quran mahamulya na murah-murahan mabatok na to inyadto supaya magbalik pawiya sin kain na long tagna biya sin kahalan sin mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy in wala sila namutasib
dahil amin uno-uno na kiyatarang si Rasul sallallahu alaihi wasallam damikyan in sumuno kanila amo na yung mga tabi'in damikyan yung mga tabi'in iwan na si mga salaf al-umma laong tama puwas din kanila sampai pabihaon aun pa isab masi amoy miya matok maun insyaallah na amo tuin urulun na to pakanirong kita ning mabaya amoy sumampay pa sa rayaw-rayaw daratungan sin kita niyo insyaallah maun pa amoy niyo mukot sin kita rida sin Tuhan na to Rabbul Alamin na inya to damikyan itukbal na mo day sa pagsukor maun kaniyo katan sabab sin dahing ha pasalan niyo yan makawag kami karayawan insyaallah subhanahu wa ta'ala hinang laong ta amoy way bugto niya insyaallah sa kaino di marakan day sa karayawan mahampik na to insyaallah subhanahu wa ta'ala magsukor pa Allah ta'ala maulikan niyo itukbal kung magbalik pa ko na to para sa amoy maghatam iwan dua supaya amoy makadawhat kita niyo si rida si Tuhan Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhirati allati ilayha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mawta rahatan lana min kulli shar. Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتنا يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا اللهم اجعل صيامنا حجة كفارة لما سبق من ذنوبنا وإسمة فيما تبقى من أعمارنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك